Abebembezi b'ishomero rya Betha Home Academy bashabira abaziro kwera bejo kutungura entaranta zabo babone kwihayo kurunje entaranta zabo. Umwana yatera kapira like this international athletics numba me ba Ronaldo ba imose numba ho Ronaldo ira kanyendera basakuranganwa kusira iya Dr. Witotwe. Meya wa Kitagata Town Council David Twine ashabira abaziro gukora n'amana bakakwatiraho amashomera g'abana babo bari kushomeramo ekira base kwera ubwegese okugenda obumisho mu cyangeki. Abana iyega ryo kubanza, abasomesa iyega rya kabiri, abazire iyega rya kashatu. Naba nimbahiga zirango bagumisemo banacaringa abana aba bana cyo kureberaho ibihanga ry'Eturere ya Uganda kandi nanogumiza muri batwaza hamwe abumurimo murunje ubwegese. Headmaster w'ishomerera Apuri Karimu Kigenyi ashabira abaziro kurekeraho kunyuma amashomero gabo agombyaro. Injira ebintu mwabirebere wenda tuhindure Kampala tukireta aha kusomesa abana bazalayini babe abanyarwanda abo mugasho. Umuganda bajwekerwa ba Parliament mu Rumetoma baterira umuranga bazire bo muri Ruhinda South okurekeraho kwetaha mushara bagutwara abantu mu mashomera g'abarengero rurengo bitungu bashomeseza umugubaro kubasa. Ba MPP babigambira hakwirukangira ishomero rya Nyamabari Primary School umuri Kabera Metoma. Uyo mai n'umwana umuka yabarama musotore amureta y'ishomero. Mureke kwegema amasomero g'amani. Mureke kwegema amasomero g'amani twena tukasomero mu obuchami akabakana bageta karere. Professor Tikumanya yatandikire cya school yeye. Kongati tukumanyisa ko kusomero mu masomero g'amani iyo bawe rwakwiza kuwa amani. Ebizimbe tebisimintingire ntwerarikira ngo mbwire ngo mushana abana batakabasa kuno mura kubatahira wenda cyo nigendwa cyo kweta abantu ngo basi kutwa akasente. Ishomerero rikatandikiraho umusingi gw'ekanisa ya St Paul Church of Uganda Nyamabari umwaka ugwaruka mu rwena shanje na munana ryija ryagwa bita abakristayo bariye musya kandi ahantu ho bashabire government okurutahira mwaho kabingana ngo nemera aho yarutwate kwemera ahubwo butamara kandi biziga kagara make so mbaraganisa ngo esente zitwarunana viza kusitama notusikoreza ahubwo kubeshigende tukimanya mu kanso y'Agomboro mu Kitware ha district bakigo kawo ahandiki hati de mwite tutandikiraho Gasha kwa Ben Muhozi.